Yes, buterevu kandi mutari wanje nibane kujante cyo kwano kwa cyamani atuzanana Abebembezano ona kurira izoba kandi izuka ngo team ya Bulldogs rero ne tepe kanisa kureka ngo basokwaneza omu Western Region League akoga kandi izuka ngo team ya Bulldogs bari baje no minsi kureka ngo betombo itira bamwe ombantu bajeno miso no kureka ngo betombo itira bamwe ombantu ningase bamwe Abebembezi abo kugenda mu nsonga zitari zimana zimwe azukwatena nezebo bitegeki akandi abantu bagira ngo mazima kiba kiri kirungi munoga okureka ngo wasakuba nibageno miso no kutungura talent zabo ningazi Abebembezano twagambona na coach tumukwase kandi onagira ngo ekizibo kiri empira ya Western Region bamwe abakutebekanisa Abebembezano arengo wa Western Region buba kureta buzibu bo bari bamanya team erabene geno miso no kurebeka ngo iza kubanera bamuninga sinesinga usanga bataberzana na chance ninga somugisa ubwo kurebeka ngo hakiri babasa kwana bageno miso no kurebeka ngo batekaho entekateka nunje munonga tumukwase reka turukize bigambo bye kandi turabeke ngo twasokwa geno miso na no kuba tutambara mpora katumuritse tumukwase we baro mnyamahore amazina ntumukwase kuri recent coach wa Bunyaruguru Bulldogs niyo time besigere Bunyaruguru egezo kwenda kurwanira kugira ngo nayiyongera step yo kuzombigiriki so yo time ya Bunyaruguru Bulldogs yo time yaciye promoting abana ba Bunyaruguru mostly abasamba Bunyaruguru kusamba umupira yo time nawe samba 25 ene mu musamba mwata kuruga Bunyaruguru abona abana bacyaro yo time egeze gukora kurungi just kasamba umupira yakatandikira umwanya go kubanza gwa kabiri nko mukuza kumarira ukiyadire mu covid yateganisa mama twufuna senga mu kasto babiri mu covid bari mutime twora cyo qualifying agenda cyo mbigiriki so agataho challenge zabiro yinde blaming aba region committees so tusamba rijewa chairman wa region tabaza kapsa yikurebe mpya ko kuzanwa because naida ba referees biza bakwiba mazimano reba refu na ikashi sai akusaru mpiro gutarugo ayurika cyo mazimano naenda timu nanka erabo ikindi committee ya region kekuza kutebakanisa region nebane inda timu zira arabone yazimanyire so mbere challenge gwa tukafuna mako ngo usamba umpira no inamani cyo kwa ref na gabaza penalty staruo na kutezo mpira go takuma ngo mpira gwantera guto even tukaza kusama na timu ya chairman imbara tukateba gol mu last minute umpira n'ugwa weyi twamanya gol bagitekao okurezo muri za ritsbayirwa ngo gol teranywiri ko kano gol yanyu mbiyo kutanduko mpeda kanziriyo mkuwayo mpira tugwawa refu ya gumarao tamangoro yaje baramwero finally obogo mpya twanturo points nkibiri kuri dinga table so ngo mpira twakora draw tumangu twaguwininga so nikutira chairman wa region yana manyangwa ine timu za region na ikapsa ya regions arebe mpire kusambwa dena koro mu gusimekwa nukoro harike kusama office timu zetu msange mbara kurebe mpira za mbara zonka azo mbiside ya region zona zitambure nka chairman seta zineza za fanziza ezikumiza kutambura abisa yakabireba iwe kumusaba atambare be mpira agarika following ba referees bewe tumanye ngo mpira gwa region nazo nagutunguke mpira gwa Western Region nguza kutandikira a committees nebyo kandi waba tsakora urukize bigambo ya tumukwase kandi izuka ngo omukoro captain agira ngo icyakwekire kinunje munoga no kureka ngo babasokwana bafana sente okugura abana babasokwana bageno misukureka ngo bitabekanisa eji tournament eji Western Region League bonka barubirizi ningasinka ba Bulldogs team Bunyaruguru Bulldogs negira ngo wahatiniza kwa negeno misukona neteka mani kureka ngo basokwa baza elite kopo cyo basokwa kigena muri district ya Rubirizi captain agira ngo ekizebo kiri bamwe ombanya butegeki nuba kugena iminsi kuri kano babasisa akandi usanga nanimbere tabakurungi yasubaye ngere kwereka ngo abana bakubana bagena iminsi kwana bazana naco ne kimwe akizebo kugira ngo babatine imirimo akonka kandi taro bantu nabamwe aba kugena iminsi kwana bafawo yerekana n'icyo kurebera kugira ngo bonka abanyabusenyi bokarbo kabanyabusenyi bagena iminsi no kureka ngo abantu babone babateka amani miki kukabo kandi abarubirizi ngo nico kintu kibatagwasa kwana bagena imisoro no kubana bakora rikaturikize ibigambo bi ikizubo cyuru Abebembezi bito ababunyaruguru omuzano tubakunda muzano ati ni inko example tusambire district tournament taro wona rebo wona twikireho nko kora nkababushenyi na sema bane babika wonka bitu bane babona intuetera makasente
twerisa mwenu embera nzo zibezirya Abebembezi ba Bunyaruguru kwantu batwika wa trist kuba tukozere ki kuba turi ruguru kwantu sambere mu za KCC Vipers n'ahandi konko buzo Abebembezi betu mbatunagira obati nguma tubakunda muzano tinkumanya ni mwenka nkiyonka abanyamahuri wabikaho oyine kubagamba ko tukushira kubikaho akachonga basa kwenuka chonga abantu bambara bina magezi mingi akubara ubwire bo bururu mbaba planning team zabo uburangu barabona positive so ikindi nkebyo mbibagwena bakoze kwanya ngo babarengingireje mukiko mbenda yinduka twabent koraje even nature bakoze team ya Fadram basambe besira basambi umuzo selecting ku rw'Abunyaruguru Sande William natu bakamwese kuzo mu camp so nturiyangu ibintu bibagomba kora mbambe ndezibonka abantu batakwenda ki mwanya kutunguka je mu mupira we bari munonga ese kwani chikorwa nifa kurgaye katereze mpira ya garkansi ikoreka ikaronda basamba barunja manyansa ari abasamba already nkempiye beneza mu ya ma districts nkarubize ko sabana Bunyaruguru benesambaje nkosanga nk'umuntu ari sabasamba kubiyaguru kubiyankai usanga impiye bakuteba kanisa neta kuteba kanisa bombicweka just mambe nakora amazina buzina konka mu mupira amazina ntumukwase kuri recent coach wa Mnyaguru kandi we chairman wa team Bulldogs mwete team manager wona jirangu ekibini kubona bakora n'ubaraye bakoze ko mu season area kuko ikizibo cyarizereho ni ikizibo cyarize n'abageno misikoreka ngo akiri babasa kubona baza ari izuka mutayi wanje omurikiriza wa KR online radio ni bani kujyanti cyo kwana cyo cyamani kureka ngo asukwana geno misikwana urikiriza ebyensiki by'imizano abantu bongera kugira ngo cyakubekere kirungi munoga hakiri barebeke ngo basokwana bateka enkora enungi munoga bito nawe reka turukize mu abigambo biye Abanyaruguru Bulldogs tukamara season age ejehwire twinamana mingi kandi umuriye season nabo style turiyo twetebekanisa abo kuba sofa twagiro meeting yo kubanza kureba hakuturatwaze abwa season age so hati turiyo tuzakureba ko turabwa n'abashambe bitu then tukazo mu transfers abuko hati turiyo mu biro bwa transfers kuko kwa mwende biro 25 then tukamanya abashambi abitwaza gukoresa na departments izitu ko ataga kongera yongeramo then kurangu at least twa competinga kandi twaza aha top ahabo kwayana kuzo mu big league yes kuri yawe mutakora muta kandi norango cyabare musukureka murabonye echa ture obwiro season ehwire ite ya Western Region tukahendera turyo mu cyakana Abanyaruguru Bulldogs FC kandi challenges zabeze rumwaho gukora uko twabentu hayaya na challenges at least twaba twine mu covid challenges umbashambe bito hababe no shanga at least departments turafirindingire kurungi kandi na training yabancenke se cyaresire twahendera umufecho so ni cyaresire kizubecyo season ejo konka kandi obwa hati turiyo ntwenda tutebekanisege kandi tugire mu camping tugire mu at least to improving and n'abashambi okuba kubasa kubaho fields zabo cyenci yambe kugira ngo omushamba bayi namani then tutebekanise kurangu ni tutwahaya hayana na clubs ezindi then twaza hamu tugokimeza kandi bamwe umba kwatirinana akikwatirina bo bamwe umba hagizene bagira ngo mazima ikintu kwa kintu mise n'ikintu cyoka okureka ngo basa kubona batunga a team nungi munonga Bunyaruguru Bulldogs bit kandi agamo makuru nugoreka ku Bunyaruguru Bulldogs ni yabandize tournament ya Western Region akoko bwati umuru Bunyaruguru tunemu eba kweta Bunyaruguru United ejene ebasokwane ejene mise kwane ikika kandi tunemu na agakiriyo mu nkubo n'ubu twagize kujya mu turonde bamwe abacukwataho atemo ejo ko katuba basakwana bageno misokwana batureza ansa yenyene batora tugambona na chairperson wa team amona na team manager basakwana batugambira bonkabo Abanyaruguru
Bunyaruguru Tigers bitekanise bata okureka ngo asokwane beyunga umukinto eki tutafuna chance akokatsa kwa tujye n'umuso kureka tubaronda basokwane batugambira eki kugenda omiso nimane kujya butayi wanje obo akizazire timu isatu ozo kurugo muri sukitemwe akandi zona zene kwa tujye no Western Regional League okureka ngo asokwane batera omiso ekintu cyamani ati ubwire bo nyuma ba retired ngembira batumukwase bakaba kunda ikintu cyabo kandi bakureba barinye kundire hatkize yazamu kusisikara kwa sente timu za mera bazugure ziyaba mbamanya ngo mu sente hatumutu na ahera kagira ngo naenda fune sente yana samu mpira so nico kureba buri batumukwase bakaba tine sponsor promotora agera ayishkwata no mukasiye ko gato kagambara mwa sponsor tibaro kabiri timu ebonire kandi ebintekate yangu na sizona je wire me mangune kuzo big league choka eziremu okucankaranya kwabaramu abera bakurekera ko muntu omwe timu kandi eshuruje twine timu ya Bulldogs ebere timu ya community ne kwaturo buri omwe kunka twina Abebembezi abakutunagira hagomba twatero ko bano batina Abebembezi bona bize batuzwarana basanga timu ndiko beri ya community nayo batuzweceramo hari timu je ndagataga bene takuzo mu big league omudisukti ya Rubirizi cyonki manywangu bikwatenana ebyemizano bikwasire ansina yiguru konka ekizibo kiroho bamwe umbana nibazana empira abakusitiro bakoma hasi ekikuretwa obuzibo omu timu ya Bulldogs era niyo timu eyabandize kuza omu region aha kuno mudisukti ya Rubirizi nane zindi zikabasa kubana zizane ziyongeraho konka ekizibo kiremu ba politician bono bagenda mu miso no kureka ngo nubagisisira emitsa yabo bwanyuma yo kureka ngo narumbamwe Omubyemizano abakuba bine ebitekateko byabo ningase abakubana badiringa timu ya Bulldogs usanga batekamo ibizano ebyebo bitegeki kiretera timu eji okubana je n'umusoro kwane garuke nyuma ningira ngo tsoko je n'umusoro kwantu biboreka kandi koko barayo baje n'umusoro kwane batandika mu season eji utaka fero kikunoza gwono je n'umusoro kwane utufollowinga utaruga